Gutikoretwo no gitiri gicigo-ini gia Kapedo thiini wa kaunti ya Turukana no riria imaramari cioragire abithaa wa ruhonge rwa GSU mwena ucio thikũ inya hituku, thirikari yerekeirie matharaita mayo ma mbara mwena wa Kapedo. No riu aikari a West Pokot iria ona yehutitio ni hauku wa gitiri marauga ona gutuika ni marenda thayu gacire, birigiceni iria itabanitio ni mbutu cio gitiri ndiramahe thayu uria merigereire. Your Excellency, Head of State, suluhu ya hii shida ya Kapedo sio operation. Sababu operation haijui mzee, haijui mama, haijui mwanafunzi na haijui chochote hata mwenye anafanya biashara. Tungependa kuuliza tu kwa heshima Head of State wetu Mheshimiwa Rais Kenyatta, sitisha huo operation. Ndũrĩrĩ cia kaunti cia Turukana na West Pokot cihokaga mahiũ mĩtũrĩre-inĩ yao, ũguo rĩrĩa mahiũ mao moragwo kana kũgurario hĩndĩ ya birigiceni ĩno, ngoro ciao itigagwo na ruo matangĩtarĩria. Ndege zinasunguka angani kuua raia, hiyo wacha. Ng'ombe zaidi ya 8,000 kushakufa. Na mbuzi hakuna mtu najua. Watoto na kina mama wanaangamizwa. Lakini kile tunataka kuambia president, kama wakora wawili watatu wasije wakaletea jamii mbili shida na matatizo. Sisi tunataka operation isimamishwe kwa sababu tumeona barabara zimefungwa, chakula haiendi Kapedo, hakuna maji, hakuna madawa, kila kitu hakuna. President ya Kenya Mr. Uhuru Kenyatta, ndugu yangu, hao watu tunawapiga ni maskini, hawana hatia yoyote. Ile silaha zinatumika leo kupiga Wapokot ni ile ya kulinda mpaka. Ziko mandege pale, ziko vifaru pale. Tunapiga nani? Hizo ni vitu tunapigana naye na nchi jirani. Mururukano uyu ukite rire mubunge wa Tiaty William Kamket aikitio ngono thiini wa kaunti ya Nairobi agikuruhanio na gucogera ngui mwena wa Kapedo, uguo kururumura rumena ruria rurehete bara mwena ucio. Ahingeirwo ceceni-ini ya borithi ya Kileleshwa guku Nairobi, atanyitwo gutwarwo kaunti-ini ya Naikuru kuria ekuhingurirwo thitango ya gucogera ngui.